fiti ni asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Everything for me, my Obibia Aqua by the Batuma GH, Emuniaba, Muson for Mexico, and a trending news at Dipabia or Ghana. May they ever so more Yaya or Ghana Hana saying them and a year publicist. I a friend Julie J, and then the boss and her Joyce Blessing, and Tawantawa be a bomb, Muntemana Cheso, Bia, a can Adrian, Obia Chen Adrian the found. Na in reported, let's say, Casa. Ye Joyce Blessing kind and say ye Julie J so ejina so and na warrior Pascal na so interview bi akoso na nsenya na interview no Julie J kan nsem say wono no de onye Joyce Blessing hweye enti Joyce Blessing diabo a wo born no enya ade a ebeye no so adwuma na onyame hira no peso hira no e no don no peso don no e na so onyame so hira obi a onko obisa obi ansa na wa hira kono what the amount na ni na mu nya na opa kire se won no bebi a woko na ni kire no e wa na woko na nyame nko obisa Joyce Blessing semu akwanya ansa na hira bi a what the abreno na wono no onye Joyce Blessing hweye na as at that time na wo kasa no se akoba se ne boss Joyce Blessing a friend in Pope bisano any help and anytime obi a wono no wa ye ready say obe offer no that help if it's a wono Julie J no offer Joyce Blessing say ni die mu an ni big sister na won dream bone da na akoba se Joyce Blessing make a decision say one or divorce no or two nefo as a younger sister of trying the best but you can force the horse to the riverside but won't mean force the horse ne say chinchina ne chin one no munsuo na sa na ekoba no no beginning na one peneso na dodo na so peneso na a decision ne sister Penny Joyce Blessing or na adwen say obefa na say akoba say wa fast a decision and we take we two sana mono na insunsu asoaba so mia ne ho den no si na kuma pise wo be face if so no start ye na wa start abon no mo so a no abomode asa ama na si na wo no de sa na cases nyoma na betwe mu no won kan bi na interview ni mu no ye to question man no say trainer na chese oni Joyce Blessing think kita o train Joyce Blessing no o try bibi wo no ne so ana na mu na ne nsem a wo ka ne say wo nsem ba ma je dan ya ba me hu ade o be try bibi na especially sa trainers no mu guje mo ne de wudu o ba bi o be ko obia o mu try say bia wo ye weak vessel bia na they will try their best on you say bia ko benya wo kwan ene wa ye bibi na sa de ne de ye dan ya esiye but on no Julie J ne de wa ma ne ho kwan na interview na say pushi ko akaka ko baby na mu no say sa side ne ka ko ne de nye na asem oni mu mo hwe wo mu si aya no ne sister Joyce Blessing the two anamo na so say bibi mu we kire dia wo no Julie J ne enya ade a wonim na etiefo ne ahwefo wo hwe se ne abayu yi kasa hamboli na nene ya ne nsemu a wo aka na che se utimi hu se Joyce Blessing sem bi obeka ye efa abayu anawo no se utie ne ono so kasemu a there is no way I will be tagging or with your man a Joyce Blessing. Ebeka yen se si ampo etiefo ne ahwefo ya confused. Efa asem yi ho. Say why cry na di phone and why na di bim. Na so ni nemu yen to me enko into details because time na omonanti bom anyoma akoso no na che se ye ni obi na ye koka ne de koka bro so a kasa bebre so fom so empemu na etiefo ne ahwefo ye hwe sa incidents ni ye we too se wo no abawe kase wo yi na ko
Joyce Blessing ni kunu build the company che so mo bo abrabo anka ewieye papa ebebem na ekoba say one person Joyce Blessing no CP cause or coming out from our realm na che say ni o managing ni ya no ani kunu ye che say no na ekofa sa company egu ye won sense buy we have an account we strike me where you to me official account the way ya eno na kofa sa na ye ni ade ba ya na decision so ye ni address Blessing take ye say wo divorce ni kuru no sa decision so anamo na otu ye no eno so ya na etiefo ni nemu ni e fa adwen wo ho ye sua ade wo ho se wuti wona wo aware mu baby andrew yo from pine to fire wuti bi mu na se wo hwe na se wa wo suban bi ana wo ni ye bi embo aware na wo bo modern asesa wo ho asesa nyoma mu sania wo betumi ekura aware no na ACP because aware ne kwan ware se wo free se ni je nko ane wo mu na ni je all glory ni di na ne sa nyoma na wo di komudi a enye etiefo ne ahwefo my yes sorry if aware no it entails a lot wa wo hwe two people a different family, different background, different understanding. Mo beka mo ho de abomu a na ese hu say a whole lot of work, a whole lot of school and a whole lot of graduation ese ba at the end. Na no na dodo na eja to nten. Na mo free say kwa mo kwei, yo mo pe no mo kwa konye film. Me gidi say e be ma no kre adedi. Na ye kwa ye de adwen a ye no kra adwen remu a aware ebe working. Na afes ni nemu se wuni obi tina na se ntawantawa bi ba anade bi ti wa brabem na obufu a se na ye nia ba yi Julie J ka se ni nsem ye dede a na na ne waka ne no kore de a na che se obufu enfa wa bufuo no ana enfa ya wa wu komu no enfa nkwankosue obi foforo so if say se nipa da se ne e wo edane da no na chere say ye ya obi a ye kom ye pobi e de akwakosue ne so na obi e blame no megidi say emboa ye na ese make good decisions say na be ya end result ne so e be ye good e de ama ye tie mo na ahwefo hwe nsem we say na esi call na ni interview nsem e free mo ba ya wa dwenche wo ho ene say adwenche bi a wo na wo de ato ye comment section wo e de ama ye na wo subscribe ya but wo ma de na subscribe say na be ya dwumedie bi e de beto mo nso nsa e be kebe na ye won krofuko bi a so ya say Mama Juliet Ventures or not the link kitchen equipment one no wo person kitchen here fa bo madia fa na number e wa ase e wo and a loan master so Emma loan within 24 hours eno there urgent money bi a munya for project ne ya ni say we government worker fa loan master number e wo ase e wo na obeboa o ma wo sa aka wo sika munya ba mesika o eno di dwumedie e be so mu aha na mde mu besi that's ne ye be san ehia makram. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo ko so show mo. No any be GD bia. Me da ma say love you. Too much GH. We are boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kodjampo. We between family the great tampo. Mbrim. One man come on here Too Much GH. Too much GH. Mo too much. Na me so me I'm more fire.